sunsumo quench ye die empo yen kan say 5 pesos e twam ko 5 pesos bia e be kokko no say e ko sunsumo a 5 pesos no e betimi akọ bi kwa na bia 5 billion. Yes, it was sunsun. Wow. And until no spiritually no, it be a whole more, it better be the people. Okay. It be also it better be the coins. Okay. And as a son when you Nani Nana say, Yana independent, a boa mo person or modiji. The theory say, sunsun daddy. Say if you phone come intimate. Okay, say abontinsu ni betimi ayewa. Ayewa makwan. Adise fiefo makwan. Enti nke say bia sa wo number bi ana bi kura sa bia at least wo akontuom. Na bi okuta ni monyam bi akuta yedie hyebre. Ana say bia okuta aware ani monyam nhira. Ana bia like Nyankopon de achede bi sonku bi amma wo a wo di edi ye wa ablabom. Na say bia obi ebia sa bi dipa no kura wonfin. Na bia sa bi nipa na ni bere wo yedie. Ana sa ni bere wo nhira. Na bia nipa no de na opelo sa hyebre spiritual sunsun no entempana no na wane wabusuam ahonhom no communicate. Enti so wo communicate wi a na afi na wasre afi busuafo no enti meanwhile na bia na busua no mpo epese ese wi shadada meanwhile e bia na busua no mpo wi edie no omo like omo mpen enti wo sa afi no so de to omo no wi a na omo ma no kwan. Akabashonko enkoma wa wohwe mesabre e otuma GH eso mamunim se afidie kase ye eso ede eba ne hunhum mu ensem emu enchirimu aha na chese dodo na ano ye gi eye adwa ebiebie ensem ani so ede emamo na ebusuafo enne de ede eba ababeso mo de echenkro yi enu ntime ni wafidie no emfa emfa mamtwa me ho emane ba de wo ho no me de aba ababeso. Yona odofo enne dey yensa aka eye prophet Obed Asante ewa hanuma ye no ebedo eye esuko afa eye sunsun emu obi wo honuma wo se yasesa eye ne hyebre obi wo ha yese ani nipa we yaton nani monyam e de amase ni se ekwan ben so na sannyoma ni nyina ekọ eye eso enne odifo abeka yensa ewa hanuma no ntino na yenya ne ide na chese munchire mu no de beba abeso ye ntimo kan ye ho na ye ma no ohwe too much yeah, everybody send it bia na everybody mo bi bia come so de emrem asam a wabusame no in fact asam ni asam kese na emodu na mu say enu say ye nkom otwetwe ne nkwawie no na ewiase ene atiefo nyina so aye hira samiti ni ye a wabusame say spiritual marketing ekwan ya faso a awonboni digwa ekwan ya faso a awonboni digwa ne say one eye niema mienu na niema mienu no de tie ne se de ade bia physical like edipa ton ana say wo kudu ba go do marketing bi na like ye ton bi ton tos bi ton nyadoa e bi ton we no the same thing in spiritual sana ekatie na de tie ne se eye niema mienu ye free bi say exchange say like ebia ye din sisa say bia me kura me phone yi na me dey ma wo na bia wo so wo de e ma me aha ana say ebia like bit my African be say swapping say bia swapping no e dey say like yes and ba be mo fra when mu e chen me dey e di sunsumu no sa na sunsumu dadie so e koso enti awon bone enti mi ton di peni munyam enti mi gini pa sebre enti bi wo no ma sometimes no say bia say busua bi mu na say bia nipa biti efie anaso wabusuam na okra wo fie na wo bone ni wo hunu say obi kuta ni munyam na yedie ana kese yede ni ma na se ne nsoma nyame di ma no eso obetumi di agbawura ni hyiram ama de nyame pese odni duru no watimi aduru ho no ma sunsun na se ompene so a ebi ho no ma de tie nsa spiritually no oje we hyira no na de tie ni ekwan ya ofa so a omo je we hyira ana omo je wani monyam ne se sunsun no ese omo ko omo ba yisuma mu na se ochamte a ebi ho no ma obo udi frew ana se ochamte a na spiritually no don say everything by spirit
bibia ye honhom aha eno nti no animuonyam e da wo so no eye spirit se infan se physical obi adi ye eye honhom eye spirit ya anase eye nsoma eye grace bi ana adom bi ene Yakobon de manipa na wode abawu na nhira wo aha enti se ofa kwan bi so sunsun mu no na wo hwim animuonyam no enti ochamte a na spiritually no se ebia sisikanya adom na wo so ana ebia se aware animuonyam na wo so ana ebia tris Yakobon apa grace bi se wo de akonto na wo de bedi ya ofa kwan bi na spiritually no na ohwim ade no na omo hwim ade ni wi a sunsun no kwan ho fa so a ebu ono ma like what me kwadi exchange ebu ono what me kwadi sunsun to me sometimes if you want na ebia na ebi or ni baye no anase the position or no ebia isra it is one person or kon kan na okọ animu a spiritually no say wagye wo ye dia na so wanim wo nyam no a sunsun no na wade akọ spiritual camp into no mo tenase na afi o mo di nkomo na afi de o kase o pese o mo tu ni post mu ana o pese o kon kan e wo bayifoku ni mu a anase bi wo no so abayifo ni timi request ese bi a onana we ana wo ba we anase bi a wo nua we na nim o nyam ni ye die no se wo pese e ma opposition we di a ene ejibra enti sunsun wetimi gye no de kwa na spiritually o ma gye sa ye die no enti o mo gye a na afi de sabe o ma no sunsun post enti o ma no sunsun post a enti o ma gye awie no na o mo de asesa enti bi wo no ma asa bi o mo ba gye bi esikase ana asa bi asabi o mo ba gye bi asabi akoboni bi ana like o mo de ba gye wo how bi e ja to ni pa so ebi wo class sometimes no o mo timi de toyare what is say we no na spiritually no asade agiyare asade amaw and sa na sunsun dwade no etie na yete wasi ya na chese ye edwade ne sade ekọ ne efiefo nkwa na etimi ya ana abontin so ni etimi de esesa wo kra na wo hyebre ma ne yeyi de etie se sunsun dwade no se efiefo nka ho a etimi yeyi say abontinsu ni betimi ayewa efiefo amakwan adise efiefo amakwan enti nke se bi asa wo namba bi ana bi kura asa bi atis wo akontuom na bi okuta ni bonyam bi akuta yedie hyebre ana se bi akuta aware ani bonyam nhira ana bi like Yakobon de achede bi sonku bi amma wo a wodi edi ye wa ablabom na se bi obi ebia sabi dipa no kura wonfin na ebia sabi dipa na ni bere wo yedie ana so na ni bere wo nhira na ebia nipa no nye na opelo sam hyebra spiritual sunsun no entempana no na wane wabusuam ahonhom no communicate enti so o communicate wi a na afi na wasre afi busuafo no enti meanwhile na bia na busua no mpo epese ese wi stadada meanwhile e bia na busua no mpo wi edie no omo like omo mpen enti bo sa afi no so de to omo nim wi a na omo ma no kwan eno enti bi wo no mo spiritually no omo timi ka che ne se yakra ye pe no enti se motimi ya e bia baso body say ene bi de be ma wo ene bi wo so sunsun wotimi tua sunsun sika anase bibi ma wo mo na spiritually no na wo magyae ni nipa na yede ama na afi no o magina so na wagina so na watimi asaya no na sika no eya na inform ya tete in forms of coins anase papers anase den coin ben so na wo mo efa so esesa wo sika na wo sika no mu na etesen de tie se sunsun mo no coins ye die empo yan kan se 5 pesos e twam ko 5 pesos bia e be kokko no se e kosunsun mu a 5 pesos no e betimi akwa bi kwa na bia 5 billion e wo sunsun yes e wo sunsun wow and until no spiritually no e bi o hono mu a e betimi the people e bi o so e betimi the coins and asasa woni bonyam na ni na se ya na independent ebua mo pese o mo deje eno na ejina enti ebi asabo no aye kwense bo mo deje sometimes bi wo no ma ebi wetimi a ebi a sometimes no obi pese ebi kwa sabe oton obi hyebere ana bi oton obi ani wonyam a sometimes na se bi oji wo ye di a ebi wo no wetimi ba besere usika ebi wo no ebi esika obeso ebi akomo 5 cedis abi a 2 cedis per by 2 cedis is a kosunfum a esika kese e billions enti obetimi de agina so e de agi woni bonyam sometimes wo no so obetimi agi all akoto yare a na wo Hawaii e de amawo e di sana sunsun netie na se wa ma yate eye eno ase e kan yakoye se nkasa yemu ni nyemu no ni nyina na se bibi sa be ko so na tese nipa na e wo se owo bayi na owo ani
deɛ tie this yes sɛ bibi saa kɔ ɛbɛkɔ so a mpempi no ya na ɔmo wɔ ani because sɛ bia sɛ nipa no nni ani a anaasɛ wɔnni sunsun mu adeɛ bi a ɔntumi de sɛn hyɛ brɛ ma ne nie sɛ bia sɛ obɛtumi de sɛn hyɛ brɛ ma yɛ a sometimes yɛ wɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔni honhom ɔni tumi bia but the kwan a ɔbɛfa so sɛ ɔhyɛ brɛ nsɛ bi wɔ hɔ a ɔtumi de wɔkɔ bi aduro so anaasɛ sɛ bi a bosom so anaa bi a dunsini bi a sɛ bi adwumbɔne ne sɛ bi wudi sɛ mu ne tirim a sɛ bi okum nipa na ɔsɛ nipa enti sɛ ɔkɔ hɔ no ma ɔtumi kasa bi a menu asomasi a ɛgye mani munyam menu asomasi sɛ bi ɔdi yɛ gya me anaa sɛ bi menu asomasi ebi a wayɛ mi sɛ enti sɛ ebi a munya bibi ɛma me na sunsum no at least mu nsɛ na adwuma anaa ne sika mu nhyɛ ne sika aha enu nti sɛ nyɛ sɛ bi a enipa no bɛkɔ obi a like wɔyɛ yes sunsun adwuma ana bi a evil person bi na obetumi asɛ nipa no ama no de a ɔno ankasa deɛ ɔntumi nyɛ bibia na emu so obetumi ayɛ bibia mpempi no ɔmo yɛ no ɔbɛyɛ ana ɔwɔ tumi bi ana sɛ dia spirit bi ɛwɔ no mu a like ɛha ɛyusu no a otumi gyina so otumi de sɛ nipa abrabɔ obi betumi aka sɛ ono no onim se owo eye beye no so na beye atini mu a wode se yade okay empepi no obi ho no mo a sometimes no beye die se obi wo beye a onim obi wo beye a we yes but on say empepi no beye gu ahodo okay ye wo beye a eno de ebetena mu a eye honhom a eno de ema honhum okay eyi no ho de kira wo ebie wani like on de oba o ma hu se obeyusu I know that the like what dear with Japadia a tinny mua at least any part always should be juma. Aha, but the tin say will be all more na a be a lot like it's by bonnie to say like a be a libra humbi and I be a summer like I home be another but on him but spread never follows na you snu ya na echo okay. It is hard to know. They say, be a obi one at least, a be a talk a Jamaican woman. It is spread never the swan, never used now, at times says never, that can was said one man now, the home that will be with me, maybe a member bear in noon and then 9 and I no member, not quite a ABM, you know me and son. Yeah, I spirit no, but if free more, no one know. If you want me to meet the spirit, be man say, be a spirit, near a be a chrono home. It's a belly more spirit no, and the book a chrono, but I am not a near the beer, and I'm sad. And near or no whom be a 1 year in a Japanese name Momuno, a year fearful and 90 per be the beer, and the really moody hunting in Tino, a bat now ready to my neck. Sometimes Crampo spirit bit me, but will be more. Now, this what they would disem. I don't really say yes. If we want to say our left for, if you want to sometimes a spirit tower be yes, and now but I say, then you cross spirit to go a catch and say, Chesekai, and us on pausing, and I like only the bonnet, but we are now nobody know home. But spirit the call. In the sanity, and you bet me a casa a bay in the way be, but and not dear. My new who say, and you obey any a very more about any bien any, but who said, oh, to me, but to be also who said to be how, but when you might be a hand sanity. Now, soon more a year a jedi no said ya ayana a sea echo and I said a omusi edi a year jumano a sea efano. Would in Casa Yemunasha Senoma Yemun said a quote a year drama in Swa. Ube huno na chese yen tosu for ye tontos yese sana wo mo hihye nipa esisi wo no mo eton nipa na se wo mo eye no na de tie de se sunsum no se wo wani mo nyama na wo ye dia na wo nhira no se owura ni ba yisuma mu anase owura ni sunsum wiase spiritual no Asante na wo di wo ye die ni bia o de wura ade bi mu ani watimi asere enti bi wo no ma se wo di wo ye die na wo nhira no a ebi wo no obetimi de wura ay tomatoes na wo ton ebi wo no obetimi de wura sabi ebi abayere banche benken ebi wo kura sabi obetimi de wo nhira no wura sabi ebi kura enamu na wo ton but na auton physical okay but the tie ne say wo no a wo no nie ni no kwa wo ton ma ho and go on but the awareness no oduru wonum na na waton ma no edi bi wo kura na waboa no na waboa no asi ba bi wo kwata o wo don sa kwa bi otimi tian say adan na don sa kan sa edi bi wo kwata mi ka o we di obi ato okay enti we de bi mi nton ana ye obi dia oboa
Ebi won ebia na sometimes bi won na ye correct but bi won pempi no oboa and answer bi won ma sabi omo to sign omo de omo to sign and it is spiritual this will be pay bia edipa ni monyam edipa ye edi edipa kase like ebi kwa na sometimes no say baye no bu ahodo enti bi won ma baye bi won ma pese like odini baye no bua na ma odini baye bua na sefo and unti say obi a ono baye ni baye kwase agimifo na oton no sabi ne ba ana say ni nua ana say bia ne huni pa bi ani monyam na ne nsila no se ohun a okoto na wada koma ne ba na ne ma ne di yes and unti say obi ono ma e bia wo pe bia ta o to sign na what say ne say bi wo eto okoya so we kwa ga nyefe obi wa na mani bi ma ho na afi ne wo yi na wada ama it is sometimes no o yi a wo di wura ade bi mu na o mo sere sa eye sunsun mu dwedie e shase esen because say ye hunhun no eye de no hunu say ade we me start ya ebeye ebetimi aboa na say me di hu eduma ebetimi asele be that say on say ade bia no physical no ye no awon bone so kokosua eye practical enti no na ade bia be ba so enti on say like say no can say camera ya esi so everyday spiritual omuso yusu enti ade bia wo wiase ya kamia kase ni pa yusu bia no omuhunu a omuso so de ko omuso so wiase prane eye bi na on say yen hwa de bi tete no a na ewiase mie ko dum pepenso bi say no abrofo no di kan ba Africa na di ba mu no on say omu ye ekwan omu fa kwan bi na like omu eton ade and omu ne ye diga enti kwan mu fa so no omu diga no say yes better trade no mo like omu say ebia say ohunu say bia o gold wa wetimi de tofin na bia o de gu wonu na wo hwe enti say o test na ohunu say tofin e da afi bo say obepe na afi no da ji gold ebia santoma na wo pa na afi no wa fantoma no na o de akata ho na afi no o da ji ade bia esun efun chen enti sa de ele koso na wo say first no na like ade bi like on say comfortable for the bo mutim like yesterday and na no mo de ele diga enti no enum no ano na ade bia so ekoso physical no no mo so ahwe no mo de akoso spiritual eno enti sa ade na mu no mo gina so a o mu no say e wo say daddy bi koso eni so bi so pese eno on sa brofo so ba no be kire ma yemu say etimi ton ni pa ma na ye because the tinemu no na sabi e kan say sabi yes me da say bejimbre enti no satans no obitimi ton ne ba obitimi ton wo fa say no de agi eye bibi ana nchine enti omu say ade bi wo ha eye dwadi a ekoso enti ade bi a physically ekoso no omo hwe na on so e de aye na ebinum ka na say ye tete se bo ha obekwadwa man so ana so obekọ bia ya tonton nyoma yetimi eton nipa spare parts no eno so ne ho no musa no kure bi wo ho pa eye adwuma pa nipa wawu ana se nipa ne ti ase ba ne ye ton spare parts de tie ni on say nyame boa na se mele ba mu ahon na ba kire edin ekwan a efaso edin timinya enipa so yes edi ha ekwan a efaso a enipa omutimi ton nipa sunsun ne say omuti aban spiritually no so on say omuton and omu ye sunsun omuti aban omu aban won de ba so enipa na so enti omu de so no so a abo on pese enipa ne dane no na wa dane e wo sunsun se odan na pese wa dane se nantwie sade enti woti a high no kasa guso kan ba isu mai and as the spiritual ayini guso a kasa no eguso a obo se spiritual or the soul so na wa dane at the kudia or pese wa ye no na afi na oton enti ubo won say sometimes no say be the Christmas and I say the Christmas impo and then we ask yakodu no say abli bia na on bonnet me ton di yes enti say bia wonni bambo wonni spiritual protection bia and I say okra nya den say bia artist omo fra okra na be ya sunsun omo ko omo ba isumam na on person omo sell on person omo kum omo ji wani manya no ye dia omo something ye ma bia na omo tia haban da so
enti omo the source na say aboa kra wo bedane no na sunsum na omo che enti wo de physical one nam say nipa but spiritually no ya dane aboa sunsum ye ton e dey for say go enti obi o sunsum ani ono spiritually no ono pe nipa ato e da go ni Christmas and say dey twa na num no say ohun say nipa so si ya ton no and say nipa so si for say go no enti ma me nko na me yere na me nkoto me ni na busuafo nkoka na say betimi aton na ma me na ma ton and sometimes no onkun bia bi wo no mo at times no omutimi di brand nine enam mu no mo ton enti wo de bi abekọ bi wo say bi adwene asiesie wo de physical wo nie ni adwene but your well in the spiritual who say nipa na nipa enti na okokokoto na wo nie ni na okokoto wo di a wo benya nsunsanso oh yes wo ni mu no wo be yare say no say kidney problem any yare abubu apa bi asted na efa free saade no wo nim enti say wo mu a e spirit eti benya impact e wo so abusiafo enti say wo nya odifo bi a wa be wo so nya me fa so wo enti say no kra betimi yakun yes na odifo enkomo ne de mu wa ye betwim pa because said ye Ghana for person wo monte enwoma bi ase no o si nchichi nsem na che say nipa okokoto ade wo abonten krompo na usunsun mu nya den normal empire wo baba guso no it doesn't change anything ana esesa bibi on say so wo chemu say bo ha ye etimi de nipa etimi wura adwen mu ana say na makwa kwakoto asade kodie no menim me ba ye ne bia me say o werade bia te ho eno ano no me kan ne san ma mompa ye bia ngusu say o e bia te ya dan ne aboye enam yi say nipa na say me baba bia ye sensu so bi wo so a entwen free so ma kan ne sa be no ne say werade te ho ana say bia ma bo mpa ye krampo engu eso na no ohawa minya no ye sunsun no e na metimi a fight sa wo hawo na anasa physical metimi a fight say a serious spiritual and manifest physical okay sane awon boni timi tu obi tu sunsun e si ye ku no ma said ya fa accident na si physical ana artist o mutimi timi ya fa said e bi kura ntokwa ana bi kitu abi so e bi kura nipa na ho no ye so wanyale wa mu na hwe wa wu omutimi de fa so no e charity here but the thing say wo kra no nya den like wonyam pai bofo na say na say at times the thing say sometimes a Christopher ya na ye gi ehun achi okay na the thing na me ameka say e bi won ma say e bi wonyam so ne wo tani abrabo no say enimu enso ani e bi opon so a wo call ni empire wo so wo nyina say o wa abrabo bon ni suban bon bi a awon ekwan da no okay eno nti ni empire to me nim eno nti at times bi won mo bon empire kra nya adwuma eno nti no betimi nya experience so but say nyame to me wo mu na so abrabo no wote na wo yem pai bofo a eno de ebi won ma ebetime nye so aka e but entimi mfa wo nko level say ebia like a cell or life and na ebia yes but sa wo yem pai bofo na say ebia wo yes spiritual person wo ye obi a wado so ko nyame mu na nyame tumi nya adom ne ye adwuma da na jabi wo no mu dia wo kasa sunsun spiritually na no prakope na ye adwuma na ye adwuma okay na che say impact also eba no entade hyemu ana say entade mu so a wo mutimi ye bibi e de fantade mu a enya sunsun so wo nipa abrabo so a bebrebe and nesebe abrabo bonne ni sebi nipa bi like adwaman ni yoyo ni nipa like omo life no who dey fire entale nipa to sometimes spiritually no say entale bi wo no ma ebe ban bi wo no ma omo ye entale no sometimes omo wani okay it before so me ban bi wo no ma ahonhom no omo okuro no ma wo man ni mu no omo timi omo community na spiritually no omo di legu so it go akra sa entale no e bi omo timi di abrabo boni wura entale ni mu Pajola say ebi won mutimi de service by boni wuram ebi okra sabi omutimi ye bibi enti sometimes ebi won ma wo share na no spiritual na wani monyam o grow na adipa ate say no na ehun nya say obi ni wabusua kwakodi eyensa wo so ansa ne ade say ni monyam na atade na wo share na eno because eno the spiritual no like on my general meeting like and the ahonhum ni nyina no ye yiwo akọ adwinku with us okay enti no wo abusua no kra kakra be ba ye no kwa wo musa because ya demonic akese na omo aye sa omo akabum no omo aye sa de no eno ntina sa wo ko tatale e mpabo a e wo se bom pa ye guso ansa na wache na je say ewiase ayete enioma aye kan ehu ne say ebinu wo ho omo kasa ya ne de ehu no wo
physical no uko the marine kingdom a wo ewo bi wo honom ni nyina na je say no kore no kore pa ade e koso pa enu ntina sa asem we say I can say prophet Abuchebia obeka asem bia o say baye ni honom sabe na mine no na I can say sabe I can say na odifo Abuchebia na maintenance so o ka say baye bia yes okay na maintenance enu ntino na me ka say obi a wonim se bibi wo ho bia no ana say like ohun say spiritually no enima bi cost because any pan ko ni cost o kona so because me hun say because the oye no kwa ma dwun bi say e bia papa say same sunsun ahode no kofo oni ade ni akade bia say wo de bo nipa osunsun eno tuna wo kasa ana e bia na obutaye bi ntia o de kasa minim e bia na bibi ko aha because ye kasa beya na spiritual things they say e wo ho eye adwuma hwe se ka eye adwuma ho Bible kranka Debbie ni ahonhom ni eyi na enya mo efficiency enye ne hono mo je na enya ye ni mpanyine ntumide adamo ne nka betefo enna hwe enne hwe me say minu aba se ye di nipa be 100 ejina wa ho sabi omabra ba say omadwuma say omunhira ana like omunyema enkoso a me say ebia emuni pa ba ebia 100 no ebia emuni pa ba ebia ba 20% pe and ebia 30% pe ebia eya o man kasa carelessness and as ebia o man kasa suban bi ana bibi na ebia ekoso most na no eya onbone abaye nya onbone na sabi akapcha o ma sel shebele na ebeye den ye nipa da semi a wuni ani watimi free eye obonefo na na sa honhom edwede mu won konkoto eye wo ma fidie mu ekwan a wo be fa so ne say e wo say number 1 wo ye mpaibofo okay na tu wo hwe wakwan ye na on say ewiase we enya fe hwe emfa woni e kan say empredo a wo be hwe wakwan ye ni mpaibo abebo but upon me name no I was say we spiritual person bi and I say we spiritual papa bi a at times no obetime dia ma say obe back o and I nyame be na no so matam bia no obehwe sunsun ma wana so obeboa e wo mpaibom ani sunsun mu enyema mu entesa and found because say enu nti na wonyankopon fa na difo bi e de tumi ni adom so nkwama wo no say kan sa dia ka sofo ne difo hu nya yes but on say sometimes we bit na say no aka say oh e difo eni wonum sofo bia eni wonum hwe set sa dia die musa say eni dia akonfo ne akofofo no eto omo dia omo wo ho ana ade bi e bodin e wo ho yan jindi say yes what I say enu ti sele ya obunsam anaso obonefo no wa bie ne nko ani ne wa konfo ne abosonfo anaso ye wa dusifo bi lipa bi omo ani like omo ye spiritual ne sunsun mu niam ale dade no a omo de hu fi ne niam ye bibi no ye nyi ni say onyankopon obo so ba asase ye ka obi ohun ade kwa ti enyankopon ye say ye ka about a senior prophet Jesus Christ what I say it ain't me myself like say it is nana say like I read in the small wood now like omuhuna de but a Christopher de hunade okay a diffwa kese ho asofo ho and omu said do ebinim ho no omu su no omu ban ni bi koso but you will nipa na adifo bi ho no mu a nyame afre wo mankasa e de adom ni tumi ankasa ma wo mu a wonam wo so ebo nipa to wo hwa adohu enyankopon na so aboa na ebra na ye di enkomo no o ma yete eye ase se obi wo hono ma wo mutimi eton nipa no anase like wo mo kwan mo fa so eton eye nipa no ebi wo hono ma wo mo de fa eye nkwanhia eso se nkwanhia no emu no se nipa mienu ana miense bi na maton eye wo mo kra eba ne se na eye na etimi affect eye wo mo te eye ka no nyina we da se on say if really be say a sign on me kai said all the time na nabi o ka say me tell me o say a sign we no enima hwe yi wow say bia we hwe no yi na emu ade etimi protect us say preventing the perfect sign e nyame tumi ene mpai ba no den enti no sometimes no e bia ya ton nipa mi ensakra and ya hye say person go kunya den na sa wo ye innocent person na wutim na wo kla no any prevention and I say ni protection bia sunsun ye beka waka ho
but says sunsun was spiritual protection and as sunsun was bamba. Meanwhile, every crab is but when I go from the home. A be also a because of who team building Oh, okay. What I say? Okay. Yes, and when Tino say a cancer, a protection, a very, very important. And when Tinipa Pia said it is soon small when they start, and as at times Avian and Pipe or who say, though, or a Christian, all right, and I say you're the Christian, or who is spiritually no, or what for an answer the soon small when this one, or yes, or being a soon soon Pia, or Babuano, tell me your soon small. It's in case Avia is a hobby, and now my Abia will soon soon nipano, and as a spiritual person, no, Yankopon to be yes. Okay. I saw for a bit no more and so it's midi a year soon a dread ebi emania because of what happened to me who so for me or to me casane my boy a year baby I am antam meje a year will cry Eddie everyone and on the sano walk on Okotia boy divin a year jano and also what me 2 million I am a yes nipan be free a whole I am more too. Okay. On say Yankopon to me as I was Jenny and nothing our Bible say was a nothing only papa and buy. So, sir, as obedient. Sometimes on say, if yes, we say no, I dear to me, when passive, when he pain to me. Apart from Onyankopon to me, Cassia, to me be anyone. It will say, of some though it declares to me there, but if I can't say, well, you're powerless. And the good dominion. But the Etienne says sometimes no, a soft will be one. Be a not to me or the year, Jumano, be a free name. Okay. And he said, in free name, yes, Christo Cassidy was a better than Fiat Metum. What I say? It's better than a savvy, any panel, no, demonic. Now also was spiritual, I can say, a group, society, a better than what Timiaji. Okay. What I say? And Tino said, be a person or didn't say, or the Phoebe a year, Juma, the away answer is what to Yabwa, baby. And I say, be our ye business soon, what to me a day at the Nipan, and I said, 1 year with Yana Casano, my baby. And now, young swear that made it too many abdon, a year ended a divine natural power, am I know, and not that they would declare. And at times, maybe all may be a Nipan, maybe said you be a coswa. Now we say ready at the end I mean ya when you put me mount a be a spiritual direction. Okay. Now for soon would you be a quantiano or day a form answer to cream and not soon why you hold you now was sending me panicala. I saw for being with me say Abia per 1 city per se a direction a war yama wa do because Abia now or no so free na me so free na me. Say you free na me a Abia no who say and pass a be a wall or your tongue. Okay. If you cross a bit, yeah, you will never be a horma or more brewa brabum. The world class a be or 2 pine or a beer money, but your tongue anymore now. Your tongue is so poor, serving the Duma, the sick as your tongue. If you are cross every I am exchange, ya did your money near be or if you go maybe or I say 1 2 find that as would be, but no, maybe your 1 on near Kawasa Kavia, Kahona cry is and so or blepa or striker pa. And sanity, and don't know the Etienne say, soon a 2. Okay. And it's a nipano, say, Bias or Finame, so Finame, and then yeah, I don't want in Nokokpo, one in them. Name of Abia na, so Finame, Namia being and never who say, Abia at home, Abia or Dumani at home, Abia Sicasam at home, ye dear, we shall 7 and warrior at home, maybe a year ton, maybe a ton, maybe a 10 pesos, Abia 5 cities. But 5 is 10 pesos no. Ebia a buff physical. Ebia 30 pesos. Ebia 30 million. Okay. What I say? And it is sano at this one no like what DB before. It was dear the what imagine so. Now spiritually no. So free na me. So on free na me. Maybe a direction or better so free na me. The direction na couple de bemano. So free na me so a na won man the evil spirit in the other bemano no. Now the akwansaya the egwa kwem na waye ho adwuma ma. Na wakra no anase wadwuma no ana wo hyebere no atimi anya famudi. What for ye de enkomo no eba eye na wie ye sabre ye ni nyina emu no ne tofa sen na wo bebo na wo de wo chia kwan no telephone number atudwa. Asem wo meka kire ewiase nyina ne se ewiase we se emu. Okay. Sorry, obi ka se me kire mo se enkokko dani. Se wona ma wia na wa so touch. So bu sa na sa dan a wo se nti wiase esum nti wo huni.
the American Nancy Viase esum na emu ohu edi sa wogye atini bebrebe a wani mra almost no na ne ma say eno nti nipa bia wo tie me no onyi ni say ya kasa spiritual things ya ewo ho ya kasa demonic ni anwon ni beya ewo ho ya kasa ya seri papra boto ni pasebre eni ade ni anwon ni diduma eye ni ma fucking things ewo ho enti yenyi bibili na se wosunfuma hodin so a hwehwe obi a okonkan ti se bi obi ti se bi a mi odi for Asante a nyame di adom ni tumi so koma me no se wo frɛ me a Yakopon na me so be ma de ekoso wi a no Yakopon na me so aye ho adwuma se wo sa kwanche bi a no odin e na wo se me di guko ekwam na me ye ho adwuma ma wo ana se bi a odin na me bowra wo hyebrem na me hwɛ de ekwa na me ye ho adwuma Awurade na me so e be ye ho adwuma ama wo de me kenyina ne se enipa bi anyi se biase we no bibi wo ho na onhwɛ ode hunufo ana nipa bi a sunsun ne ho ode chen no na wo betumi aboa no odi for na odi number no ato edwana ahofo etimi afa me number WhatsApp line no 0246 16 5684 0246 16 56 84 aha and me voda line so 0500 23 49 23 0500 23 49 23 so fra mefa na me no wadi nkomo na Awurade na me so aboa jo odi for Obed Asante beda wase na abusuafo aha ene de enkomotwetwe no esie wonso wagye nkyerɛ efa ensim wo wonsim bisa obetumi e de aba awa beto your comment section na wa like videos na wa share on all the social media platform e de amai media ene equia sikapa makam